CBN arak zau tu nan di lakte in nang kot kan in tlai na July hlei khat zan lei somlam pali tiang thong kan let khomi kan rak chimlai CDF matupi ni ka daw nak chathan an chwa kum thong ni la kum kul la kum ni July hlei khat jing lai somlam pakwa la som nga rong a chong thia khwa le lungtung khokar a CDF matupi le SAC ra kap kar ka daw nak achwak e SAC ra kap lai in pali an thi pani nak tom lau hliam an twar CDF matupi lai in hliam tor nak lau in nu kan kir khau tia CDF matupi ni chathan an chwa Chin National Organization ni ka daw nak chathan an chwa Chin ram ko falam in ha khalai a akalmi SAC ra kap zan hi rong chu CNA CDF CNDF le CJDC tangti ra kap nani kan ka na tia chathan an chwa July ni kwa a SAC ra kap ni hriam ngan ka nak in than ron khwa krifa biak in pakhat le nas a nak in pakhat chu an rok July ni kwa a SAC ra kap pol ni tal khwa an khang cha a in kwa achiam tal khwa chu falam peng khote pakhat asi in dong som thumla prok a mi khwa ase atang mi in nga zong an bau I an throdi tia an langtar SAC ra kap pol chu tal khwa in ha khalai kap a an ra I tlangzar khwa chu July ni ra zan lai sumlam panga le cheu tiang a in rok an khang than tia CNO CNDF ni chathan an chwa Kale peng a SAC ni arong lau in an ka cha a mepi pakhat anun nak aliam Kale peng cheme ang si sang a mi pu mau song khan kum kul law kum kwa cho July ne kwa zan lei a cycle among liu saikanta bazar pong a SAC ra kap ni an ka tha Sizong a an kalpi chol na in July ni sha jing lai sumlam pathum a anun nak aliam pu mau song khai in minute pani song alhat mi ahoi le in a kalding in afanu le ahoi le pani he an kal I in an chwa minute pakhat song a an ka hi asi tia amu tu pakhat ni achim chun ahoi pakhat zong ake a an khen tia thai ase arwak chu akhwa simi tidim peng hai chin khwa a an kalpi I tuni July hlei khat a an vui tia thai ase pu mong song khai he ngak cha pathum la anupi atang tak na I ngak cha bik he atha long asari tia thai ase Facebook a live tha in PDF athauchar tu pa le anupi tha antong Nihin July hlei khat sumlam hlei ni rong a kalemyu pinlong lam madogam yanantin laphakti dor a athumi nupa na cho shamtai phu pakhat ni an ka na cha a an thi tia kalemyu mi pakhat ni Delta News Agency a achim tha atong mi pa singlin ni chun Facebook a live tha in PDF arak thaucher ton na tia tol chungmi ni chun an chim Tual chong mi pakhat ni chun rol kan ailio a mai thal ka thong voi rok rong kan thai I leng a chwa in kan vazautik a yanantil laphak ti dor a nupa pani chu mai thal ka nak in anun nak arak liam tia achim tha atong mi singlin ni chun SAC ra kap ni no ngai nak an lak nu kum thong ni le kum kul la kum khai February khan SAC ra kap ok du law nak lang tar in lamzo tu na thong chu SAC ra kap sin a athan ton na cha a kalemyo awmingla sang in thol arak tong bal tia kalemyo khuchung mi pakhat ni achim tu zan lai tiang a tha atong mi nu pa na chu zai hriam tlai phu kut in tha anton ti thai asuri law nu pa na tha anton nu chan raw lo te a SAC ra kap na chu an phan I an rok chu an kalpi na sakhat nak an twa na in kai khi atong mi chu an lau tia thai ase SAC Brigade 44 Battalion 102 in Kumthai Sri Asimira Capital in Panga CDM Antwa Karan Ramkol a Brigade 44
Battalion 102 ra ka panga chu CDM antwa KNU ni himnak mun a an kwat na tia thai ase CDM atwa mi panga chu zo the ang jo thu ang ngeng che ang le emi mya an si e kumlai sri in kumkula kum sri kar an se KNU ni himnak mun a an kwat na tia thai ase chu ra ka panga chu rakhai in magoi a an rak ichel mi an se chunu a urit khwa a an rakwat na i phulu lai a an tli tia thai ase SAC Rakap ni Sainai le khwa hriam ngan in anka khwa mi pakhat thi paruk thliam antwar Sakai Ram Than Shwebu Pangkom Wallet Pang Sainai le khochong a Nizan July Nisha a SAC Rakap ni ka daw nak zaiman a umlauna in hriam ngan he hriam me he anka rong a khwa mi pakhat anun nak aliam i paruk thliam antwar tia khwa mi nasin in thai ase Shem ngan in an kan ka sham anun nak aliam mi khwa mi pakhat chu nizan a kamvui chang hliam atwar mi paruk chonga hin anun nak cha a themphang in a ummi pani an umri tia khwa mi nani an chem Salin chi pang palik sekhan chu hriam nam ngan in an ka Yuangan le pintia lam lai a SAC Rakap moto chu bom in anpwa Sakai Ram Than Salin ji pang palek sekhan jo tuni July lai kha jing lai pani shong a mi pi veng tu phupol ni hriam nam ngan in an ka na cha a SAC Rakap pathum lang an thi tia toya tin jain dam ma sign kirila forcing in thai ase Chu Palik Sakhanjo, Toya Tinjain Dama Sankirula Force Battalion 1, Battalion 2, Battalion 4 Polni, MM120, MM80 in Ankana E, SAC Rakap Pathum Lang Anti. Liam Tuarmi Antam Khomin Tia Thai Ase. SAC Rakap Lai Zongni, Drung Pani in Ankana Na in, Himte in Nu Ankir Khau Tia Thai Ase. Chubantuk in, Shan Ramkul, Yuangan in Pindia lam lei Nyang kong le pangkar a SAC Rakap motorung pasuri chu mi pi veng tu phuni July nisha chun sumlam pakhat a bam anpwa na I SAC Rakap pasha leng anthi tia Chau si Red Dragon phusin in thai ase chu motorung chung a chun Yuangan le Pindia Township Officer Agalin atal I Yuangan in akirlai a Chau si Red Dragon Gurula Pule, Yuangan mi pi veng tu puni andaw na hi asi tia thai ase. Chu pompwa nak ajun, SAC Rakap moto pani araw I, Rakap pasha leng jo amun a anti. Chu ruak le aliam mi Rakap po jo, ang pampeng Rakap si zong a angal pinha tia thai ase. Memo pang a SAC Rakap thir parmoto pani bom anpwa long long pang pandale khwa SAC Rakap kutang pyu so ti phu jo mi pi veng tu ni andaw na Sakai Ram Than memo pang kampya le nebe chu zayat kar a SAC Rakap thir parmoto pani jo mi pi veng tu phu pol ni July lai kha jing lai sumlam pakwa le cheu a bom anpwan ha tia Mungi Revolution Force MNRF Puni Jathan Anchwa. Jutil Parmoto Pani Jo Sakai Lay in Andra E Mungi Revolution Force MNRF Pentagram Chenga Point People Kirila Kumandu Mimule People Revolution for PRF Pupol Ni Bom Longret in Anpwa No Na SAC Rakap Atimi Afyang Rilau Tia Thai Ase Jun Taneng Tari Ram Than Doe Pangkom Long Long Pang Pandale Khwa SAC Kutang Piu So Ti Phupo an nak in Pakhacho Pakha Pha Long Long Le Tang Ti Phupo Ni July Ne Kwa Zan A Andaw Na I Piu So Ti Lai in Pakhat Achi Tam Hliam Antwar Sizong A An Sian Ha Tia Long Long Pang Me Pi Veng Tu Phu Ni Jathan An Chwa July ne kwa zan sumlam le khat le minute thenga a andaw na I kapni kar sumlam pakhat le cheu chongka daw na achwak himte in nu an kir khau tia thai ase
อันนี้ดาวดีนูสุมลามินิกุลชองSAC รากับจูโมโตปลีอินบอมดิงอันราจูโมโตจูบอมอันปวดโนนานาอินบอมอปวกโคเลาจานูอันกิรทานเตียปาคาพาลองลงนี้จะทันอันสวะปันเดลีขวาปิวโซดีพูจูเดเวมีปีแวงตูDDT Battalion 3ลองลงมีปีแวงตูพู LLPDF Guerrilla Force เดเวแปงกอม Battalion วันนี้อันเดาหน้าเตียไทยเสThailand US Foreign Affairs Ministry และยามามิโนเชียวขัดตอนหนักอันไงจุลัยนิชาThailand อภันมี US Foreign Minister Antony Blinken โจตัวแทนหนักอโจจังมียามามิโนเชียวขัดแฮตอนหนักอันไงเตีย Channel News Asia Media นี่อลังตารมุนหิมนักจ่ามันทักนาโนลเปโลอินตอนบรัวนักอันไงเตียไทยเอเซ US เจ้าจานี่ยูเครนจูอภิบิเดียวอัจฉริยะนาอินยามาคงลำจงอโจจังปะเกาเตียอเชมยามา SAC รากับนาโจใจติกมันทากันเปไลเลวจู่ๆตลกจงนี่อลงติงดิงอสีเตียมิสเตอร์บลิงเกนนี่อเชมกันสีโคตอกอินลำกันโกลายอดังรำนาจงนี่ดิโมคราซีลำพักทันโคนักดิงจ้าทาจังอันเปเขาเกาเตียมิสเตอร์บลิงเกนนี่ทองลาตูนาสินอเชมมิสเตอร์บลิงเกนโจThailand รำอัตโลนชงยามารำชงชามกาทานักงลดิงและมีปีนหาอันตัวนักโจมินุงหอยโซนรัวนักแฮบอมนักแบกฉับดิงกระจายปีทานไลเตีย Ministry of Foreign Affairs นี้จะทันอันสวะชามอินอกนักลักอสีนูจานชงราจามสิงสรีและทองสมรุกแดงอันรากับนี้ชามอินอกนักอลักนูกุมขัดแรงจานชงอัดสวักมีกาดาวนักรวงอินเลวอาจามดักมีมินงสิงสรีและทองสมงาและทองเร็ดอันเตีย United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs UNOCHA นี้จุลัยอัทันยามารำปุ่มปีอินเลวอาจามตักมีจะจินฮีอลวนจ้าเอเปรลสิงงาและทองสมรุกและทองรุกและจักขัดจูนสิงสรีและทองสมงาและทองเรตียงอันพันจ่าขทุ่มชงราจามมินงสิงขัดและทองสมกว่าและทองขัดและจักว่าเตียงอันกร์อาจามมีนาฮีบวยนักรวงและหิมนักเลารวงอินเลาอันจามตักนาฮีอสีเตียอันลังตารกาดาวฟ้านักสกายรัมแทนมะกวยรัมแทนกายารัมและชินรัมนาอินเลาอาจามตักมีอันตัมเบกเตียอันลังตารจูนกุลสรีเตียงมูโคมีจะจินชามอินอกนักลักอสินูอัดสวักมีบวยนักและหิมเลานักรวงอินเลาอาจามตักมีมินงสิงสรีและทองสมงาและทองเรียตาอินยามารำปุ่มปีราจามจะจินฮี1 million อลอนเตีย UNOCHA แทนนักอินไทยเซ CBN อาจาวตูอังไงตูนันจงลงลบนักตัมปีกันไง